tayangan pakat na am hen Harriet in kulalinak yang kan na pendai pakat na ang Yesu Kri aswaning chu hitlin asi anu Mary chu Joseph hekan ani ham chang na in ani umhana chang kherau in nau gangai lai tika ahat aham tu Joseph tu amin in tua adu sunsan mi asi simhan selo Mary chu zabim phaya ning sater adu lau cha ani ham na kha athi te in kalet lai tia arwa kwa arwa nan mang chu kong arwa Deng Malia kan amanga boy baban sumi pakat asina alangi David Eva Joseph Mary nanu pizza la oka dilha zaitatia fa aboy mihi tiang tarau thong in asi Papa chilai amin azisu nasaklai Zaichatia amika answana sungin akam halai tia adim Boy bani prophet kain ngakujun naka apoy lai Papa ashin lai amin chu Emmanuel silai tia achimi adinda ka taab hitil te ahung asi Emmanuel Jitu Batsian Kasina Ahung Hina Asi Tuca Joseph Tu Ahung Ilhautika Boipa Bancung Mini Achimika Atwai Merika Ashit Simhan Selo Fa Ashimhan Kian Nuleva Ansilo Kaba Shimbi Tu Jisu Kia Joseph Ni Asab Johan berkat angan beliau pesri berkat yang terlelai atau hai kuai berkat yang akan lebih Kafalenha donagi pasyan silin arami asitra pakatle pakat ilo usit pakatle pakat adomi ju pasyan pa asi pasyan ka anhan pakatle pakat adolo mini jun pasyan ka anhalo zaitya pasyan ju dotna asit Pasyan ni akan dot na alang turning to hitihin asi Papa angay chunka malay in ahun kai ama thong in nun na kanenay dot na ju pasyan kan lang dot hi asilaw ama ni akan dot i kan swala ngay siyang naksa Papa Kasin arun kai asi Kanini pasyan kandot su pasyan ni akan dot hasata asi Nilay mo ni pasyan kadot ati awulaw akwat tungajun amasu milichim asi Zaichatia amhumi aunanghan adot kolawachun amhulomi pasyan chu adot kolay daw Zaicha krini akampian mi chu hihi asi pasyan adomi ni chun anunaw ka nandosim sim halay. Good morning, guys. I'm going to